Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. Kumusta kayo manan? Kapadasan ni Kabsat Amira sa napudnanagan tintay drama nga sakbay ti amin, makablawa man pa dagiti sumaganad. Maripod ka ni Maria Teresa kablaawan na dagiti kabarangayan na dita San Isidro Agoo La Union, dagiti gagayam kan pamilya na from Abu Dhabi with love. Hello mat kan ni Aurora Vega dita Cyprus, Aida Garcia dita London, kan Flora Aurelio dita Singapore. Kasi man ti kuna ni Kabsat Amira, dir man ang biyanang, adagdat daton kanya kakalugaran mi. Inaklon ko tanasingpet, nagagat kan mapagtalkan. Siyak ti kaunaan ananobya na taiso tay makun ko na no girlfriend since birth. Kat day tati makagapon no apay ang nagado ti reklamok, kat no maminsan madi pa yan dagiti may bagbagak kan kuana. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Agpicture taman mat dito di no? Ne, diyak kayat Amira. Nagadot tao. Maan-ano ko mano ado ti tao. Kababain nga rod. Anya kumangay ti kababain dita kat agpicture talaang mat. Tapno adda remembrance ta Tapno adda mat maipost iti FB. Agpicture talat tangamin dituin Nagalas mat ti background dito eh. May mayat ijay abanda tamayat ti view. Angam no di mo kayat. Sige, saanin? Agawid talaang. Anya ka matan Amira. Agpasugnod ka man ako na ako. Makapasurun mat ngamin ti kas nga ugalim. Di mo pa'y mat-amo ti akmam iti biyag ko kas nobyo. Tunggal adda ibagak kat di mo kayat. Ipadlaw mo launay mat nga agdadamo ka. San kumamata kasta Amira? Kita ang mandagiti daddo mga agayan ayat nga da ditoy. Naka HHWW da pa'y o. Anya nga, it's WW. Holding hands while walking. Agawid ka. Nay, nagbiit kamot anagawid. Kunak man no agdate kayo itinobyom. Kumaan na nang. Kat apay nga intulod na kaadagos dito'y balay. Ay, nagrigat di maadaan itinobyo NGSB. NGSB nga. No girlfriend since birth. Apay nasing po mo ni Dino. Kun adda ka moten anobya na. Iso asaanan nga NGSB ni Dino. Nasingpot angam agdadamo nga rod nanang. Agdadamo? Wan, agdadamo ang makirelasyon. Iso aday jay, di na amutar aramidan na. Ay kat ibagam kan kwa na ano anya ti kayat mong aramidan na. Isurom, tasikat ti adda experience na. Nakinobyo ka idin. Apay, masapul ang maibaga amin. Uray agdadamo no talagang ay ayatin na. Makarik na kumamot No simple aba naglaang ti saan nyo apagkinkin na awatan. Di mon padakkalan pa'y anak ko. Jack amo nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anyat ko nam, friend. I-break mo ni Dino? One Hazel, my friend. Makaumamat ngamin. No adda diyo pagkinkin na awatan, pagsaritaan nyo na imbag, friend. Ipadlaw na mangarod nga agdadamo launay, friend. Uray at amadlaw mo seryoso kan ka. Ay, basta. Jack kaya tikas di agalad ti lalaki, friend. Dayta ka ti pangisinam kang kwanan. Kutuna, saan pa'y aswit kanyak? No kas nga agkuy-kuyog kami, kas kamla agkabsat. Anya? Kagagangay na Aw-awatam latan May ruam tulatan o bumaybayag. Di mo matriplayan nagiti text ko ken ka Amira. Awan mood ko nga reply. Ne, apay ngay. Ag-cool off taman pa'y laang. Anya, apay ngay akastamo ti bagbagam. No adda di mo maguston kanyak, ibagam tapno amok taramida. Ti ugalim ti parikot. Di mo amot aramidam kas nobyo. Anya nga ugalik. Ti ka na agdadamo kasta ka de. Aw-awatan na kumalatan Tanay bagtulan no masanay akon. Masanay nga. Kaanon tupay ngay. Basta sa anak anaragsak no si katikadwak dino. Awan pa'y lalambing amot. Kas kalapos ni akakuy-kuyog no kas di amagmagnata. Iso aman diyan ko. Mangan kan anak ko. Sa anak pa yung mabisin nanang.
Di ka naglidliday. Awatam tigasat mo. Saan amay may sa ti babae? Adu dita. Nagsakit ti barukong ko. Gapu iti panangisina ni Amira kanyak nanang. Kunanang ag-cool off kami lang. Ngam sininaan mo't atalagan. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim. No talaga di na kan kayat. Tay expert siguro alalaki ti kaya na. Kastala kalakanakin ko na ti panangisukat na kanyak nanang. Inakaklon nak pa ilang arod. No sinaan mo't lagayam. Naggrabaw arason ti nangisinaan na kanyak. Mala, di mo unay riknaan ti panangisinan kan ka. Tapat siya ka makailiw-liwag kan tumulaang. Aglabas tumulaang dayta anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo? Imposible ni Dino dayjay. Saan mo't ngamin at talaga? Talaga nga rin na nagwinaswas kayon? Wan, Hazel. Kit adan kasukat na. Ni Jeff. Ni, asino a Jeff dayta ngay? Ni Jeff at taga sentro Iso tinubyok ita. Anya, nakabirok ka dagos iti kasukat ni Dino. Talaga akas na Ay, masyanak pa din kin ni Dino. Sininaamalat na nakaslawan ang yaman na. Kaasi ngagpaiso. Ngam kaasi akmat no agan ano sakyan kwa na. Nga uray sa anak kun anaragsak. Naimbag ni Jeff ta sweet kanya. Anya? Adda ka nung gam sa bali akasin sinarak ni Amira agayim mo, Hazel. Wen ka nung aro Dino. Talaga alinipat na kon. Awatam tigasat mo ata. Dan sa bali ngay ayatan na. Sa bagay adamot puntom. Tanumang namnama kalatan iti awan si katagbali na kaasay. Sa bagay, gusto ka, Hazel. Adda puntom iti dayta. Oh, adtoy. Inggatangan kay ta ice cream mo, Amira. Agyaman na, Jeff, honey. Amom, adayo an nalalailo ka ngam jay ex kong agdadamo. Agasam, di na kayat ti maki-holding hands kanya. Tamabain ka no. Anya? Anya klase tinubyo daytay. Wan nga rod. Iso asapay kumaata saan ka nga agbaliw. Sweet kalat na kumaakanayon kanya. Ay kat siyempre Ay ayatin ka nga raw. Kan talaga analailo ak alalaki, Amira. Honey. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nag-date kayo man siguro ni Tinobyo man niya, Amira. Una, nag-date kami iti sweet anobyo, friend. Nga madamag na damag ko. Ado ka no ti ex-day di anubyong. Wan, naibaga na matla kanya ko dayta. Kaya't asawan dayta, talaga anapig sa ti karismana. Nalailo ngamin talaga si ka. Win, at adot kapadasan na. Ay, kastagayam ti kayat mo iti may sa lalaki. Ay talaga, ngamin super sweet kanya. Talaga ang ma-feel ko asyak ti girlfriend na no kasi nga ako'y kuyog kami. Ay, si kangay mo't, awan pa'y nobyo. Awampay. Hmm? O, kita tama nga no addan tumat agaram kan ka nga agdadamo. Ha? No di mo kaya't apagdalanan tinagdalanak ide, di ka makirelasyon iti agdadamo, taag konsumisyon kan tulaang. Depende day tayo iti tao Santa mga agpada iti taste, Amira. No para kanyak, urewan lalambingan na basta nasingpot ka nagagat, ayos kanyak day ta. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Ni Jeff, boyfriend ko. Ha? Naimbangal daw yaw, nana. Ay kastamat baro. Maala, sumrek kayon. Ala, sumrek ka nani. Wan, hanay. Ay, wan gayam, nana. No damagan nyo ti trabaho, may saak a service crow, iti may sa restaurant iji sentraw. Kasta aya. Una nang, adda trabaho ni Jeff. Saan nga istambay? Agsusweldo. Iso ano bilang da kaminto ti agasangwa, sa anak ton nga agbisin iti puder na. Ala nga road ta inak ituloy tar aramidak ijay kusina. Ingka mangirwar iti ref, iti meriendaan niyo, anak ko. Hazel, lumabasak pa Dumagas ka pa Adinaw. Ne, adamot gam sa nga ilim. Wan, kapidwak. Kapidwak iti mother side.
Nagkapoy di probinsyada. Iso ni Insan ko a Jennifer. Insan, iso ni Dino. Hello, ading. Hello, Mat. Ni, managbabayin samot ni insan mo. Ta nakadumog mo madlaw ang mababain. Ay na, permi Kano ka ba namin na tao? Nang runa no baraw? Ah? No boyfriend since birth ngamin. Ay, kastaya. Sapay nagpintas. Wag nga raw. Agam amukay man kidya na imbagtan eh. Ang mga numabaktan dahi tabalasang gapo iti grabe akin naman nagbabay na. Agin naram kay man kidi. Anya? Daimbag ano kayat natikas kanyak? San aswit? Kan agdadamo ako na di gayem mo. Ay na, sana napili dahi ito akasinsin ko. Kan agpada kayo mga agdadamaw. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agdat-daton magayam dyan ako iti kasinsin mo, Hazel. Ay, wala na. Medyo agpariga lang nga garam tayo lamlamangan mo dyan kasinsin ko. Managbabain ngamin launay. Anya, ay agbagay da launay nga rod ano kasta. Nasingpot sa mo na dyan kasinsin mo. Wala na. Nagagot pa awan pilpil yan na trabaho. Malanga rod. Barang aginostuda. Adda na i-deliver a cake iti office ko itay. Para kin kalay dyan. Kunak tumot. Si ka nga agpay so tinaggapuan na. Nagustuhan ka day? Wen, isumat lagayam ati paborito a flavor tin deliver da. Ay na, nag-sweet ka talaga. Diyak pa'y napadasan ti kastakin ni Dino nga ex ko. Sa baali ni Dinaw. Sa baali akmay. Natataer ka pa ikit di angam iso. Madlaw mat nga main. San amay libak day ta? Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pasensya kan Jennifer ha. Siyaktay lalaki asaan asyowi. Sa anak aswit. Sa nakas ka dagiti daduma alalaki. Akib-kibinan da tinobya da. No kasya magmagnada. Hanggang giti. Love na love ka unay. Han ko matlang nga kayat data Kevin. Kababain matlang ti kasta. Patinto pa no agkuyog takat kasla mabuya. Ina! Aon ti rumbang nga ibain mo Tagayan ayat tamutan. Agkuyog talata Adan to pa'y nagijay agsinsin no bunga ang boyfriend. Haanda nga mabain. Ay, no siyak dahi akat hang ko nga kaya ti kasjay. Adula amin. Ay, nakasta. Di mo kaya ti kasta? Dagiti nga mindaduma a babae kat kasta ti sapsapulan da iti may sa alalaki. Diyan nalailo wano sweet. Hang ko nga kayat man ti kasta. Adula amin data. Ay, agtrabaho takit di. Agtinulong ta nga agtrabaho para iti masakbayan ta. Kasjay. Han nga data Kevin kansin sa inobo. Tumaktak iti trabaho data. Kat, kasano? Agkasar ta nga rodan? Kat si kaano kayat nak nga ikasar. Kat siyempre ay ayatin kang harod. Sige nga rod. Kasar ta ano. Kasta te ko nam. Di no. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nay, anyat sang-sangitam si kababae. Ado kami matgayam anobya ni Jeff nanang. Anya, saan lang siya tinobya na? Ay kat na imbagman ta na amwam. At dadami account na iti FB nanang. Agsasabali ababa iti kachat-chat na ijay. At dapay nobya na ijay abroad. Sabali pa ijay bak ng abalo. At dapay ubing agtawon la iti 18. Anya, ay kat talaga nga rod nga expert iti babae ano kasta. Sinaam nga rodan. Isukit di pa'y atin ang isina kanyak. Inapak ngamin. Kinumprontar ko gapo iti naduktala. Pimanaw kit din. Pinagsasawan na. Akaslaawan madi nga inaramid na. Isupay ti daganas na anang isina kanyak. Anya. Ala, bye-bye amon da dya alalaki.
Lipat mo, taman nga lilaw tumutlaang. Happy Mansari, Jennifer. Sorry, dandanin na lipatak. Hangkang agsorry, ta uray siya kat nalipatak matlaang. Adda nga min daduma a babae. Ano na lipatan ti lalaki ti Mansarida. Kat saan da kinablaawan ti nubya da. Ung tanda ida. Hanak mat nga kasta. Wan nga rod, naiduma ka iti kaadwan, Jennifer. Anyang iti kahit mo arigalo ita aman sarita. Kahit mo ti sabong, wano chocolate. Hanan nga masapol da kita. Say-sayangam lang ti kwarta. Igatang mo kit di bangos ta si Dan tayo. Ay, alang nga rod Sikati makaam mo, Jennifer. Nay, anyat sang sangitam Amira. Nanang, masikugak. Anya, asino ti ama ti sikog mo? Kat ni Jeff asino pa'y kumangay? Masikugak gaya man idinagsina kami. Kahit kasano da itaan, kunamit nga ado tinubya na. Anda pa'y kit di kaliblibin Baknang kano a babae. Anya, inawagak ngamin, takunak nga urnusan min ti amin kada kami. Ngam na paayak, aga nakakabalasang nanang. Anyan, apay ngay akasta tinagtungtung pa alam anak ko. Day tanto mo tagpili-pili ka iti sweet a lalaki. Nanang, anya ngay ita, nakapili ka iti super sweet. Isu nga ado tinaulaw na. Wan nga ron, nanang. Kaasi mato'y sikog ko. Awan to ti madakkalan na nga ama. Ala, aklunam tinagtong palam. Anya nga road kat adaditan. Ay wanam ta sikog mo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Traidor da dyan Hazel, nanang. Nay, apay ni Hazel. Inyaram na matgayam di kasinsin na kinidino nga ex ko. Kat anya ko maita. Kunak man no awanan bibiyang mo kin ni Dino. Wan, ngam ex kulata ni Dino. Ay na anak ko ay, awan karbengam amang ibaga iti kasta. Ta ex mo nga ruden. Asawam aya, awan karbengam ken kuana. Taddan sa bali na. Nagkasarda pa yun. Nanang, apay, adda ko maplanom nga agsubliken kuana. Di ka mabain iti kasta nga aramidam. Masikog kan sa kakundi sublikan ko na. Kan kang runaan ti amin at dan asawa na. Nanang. Ay, nagado ang mabalin ko ang masabat dito'y dalan. Tipay laang matraidor agayom. Ay pangasim mamot si Kamira. Di kagsawi ti kasta. Sa anak mo tatraidor. Inyara mo di kasinsin mo kinidino. Rebeng na. Impakadam kumapay mo't angay mo na kanya. Ala! Mabagbagtit kan sa namira. Apay ko mga ipakada ka nagsina kay ngarudan. At dan sa bala nobyum iti dayda chimpaw. Nag-cool off kami lang mo. Ay na, di mo nariribukan ni Dino. Tada nasawa na. Naragsakdan ngagdandan na. Hazel. Jay amata si Kugmo ati kamatam. Sana ni Dino. Apay nga iso ti pangikamatam dita si Kugmao. Di nakasikog kang ka Ha? Maperper din san ti utak mo. Ay, pasensya ka na. Di mo nga minamo tararamidam. Sika lang arutin ang isinakin ni Dino idin. Sika pa'y tadaganas na ikamat-kamat iti bagayem. Itatada na sawa na agbayin ka kumamat. Napuskulo na yung tarupa mitikas tang araramidam. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Papanan nyo nga agina, Amira. Inak man ipasyar ti ampo ko yu ijay para kinanang. Tamaburyong sa dito unag ti balay. Ala, mapan kayo. Jak makasurot tada pa'y dadaitek. Wala nang, mabiit kami laang tamangan nagtudo. Ala nga rod, anak ko. Ala anak ko, agay ayam kan. Agtugawak laang dito'y anak. Di ka umatayo, anak ko. Dito'y kalaang, wine? Ha? Dadino kun ti asawa na ti adda iti dayja abanda. Kadwa na ti asawa na kan anak na.
Hanggang agtaray ta, baka may tublakan niya. Naimbag pa'y di anak da. Adda na bangunan na nga ama. Ngam to'y anak ko, awan. Nakaragragsak da. Sayang. Nudyak ko masininaan ni Dino. Kasta kami kumakaragsak ita. Uray saan gayam aswit. Nasingput mutlat ta. Ken responsable nga asawa ken ama. Ay, sayang talaga. Inaklon ko tigasat ko kat na makitkitak da dino ken ti pamilya na kukwaklatan ti umapapal. Anya ngay kat basol kumat. Gaputa jak kaya ti umapapal na kanayon nagabrodak kat imbatik tanak ko iti inak. Aging nga nakasapula kiti nobyo ki Jabrod, padakmet lang nga OFW, kat maragsakanak, tanakatumpo nga kiti nasing patalalaki, nga manyan. Tanasa pa tapi musay, gapo iti disgrasya. Di kampay lang nagkasar ngam natayan. Manipo di din jako nakirelasyon, impa may saklatan ti atensyon ko iti anak ko, kastamatan iti inak. Alakastan, tugayem mo, Amira. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan da itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.